Бойцу 24 года, вес бойца 77 килограммов, рост 108 сантиметров. Боец является чемпионом Узбекистана по рукопашному бою. Его профессиональный дебют сегодня. И представляет бойцовскую Туганхан и тренируется под руководством Ходжа Акбар. Встречайте, Рауф Мирзабах Мута! И его оппонент боец в синем углу. Бойцу 34 года, вес бойца 77 килограммов, рост 176 сантиметров. Является чемпионом Кыргызской республики по грэпплингу и джиу-джитсу. Профессиональный дебют в сегодняшнем турнире. И тренируется под руководством Арапова Туголя Ибраимова Арлета. Встречайте, боец представляет бойцовскую клуб Лига Шола Торгайчу Аманбаев. Бойцы середину. Первый раунд. Sola. Güzel sola. Güzel de sola. Değil. Bakalım. Dur. Ondan. Gel arkadaş. Sola. Kaçma. Sola. Güzel oynuyorsun sola. Çıkalaktı birinci. Молодец. Тигрен. Ve sola tuttu. Ve sola. Hoca sok. Sola tuttu çıkar sola. Молодец. Hemen. Kaç. Buraya sola. Tozulan. Gel. Şarkat ya taksi. Ya vallahi gel. Mutlu çıkarın. Это в моем первом раунде на второй минуте 19 секунде удушающий прием победу одержал Шола Торгайчу Аманбаев. Bazıları benim Şimike'nin turgunları tarafınca eller. Ne buyursa Allah'ın hükmüne değişecektir. Bu için beni şu dereceğe, beni şunday ölüne hizmet kılsın deyip Allah'ım benim atanemi öldü. Ben o atanemi yaxşı koyam. Ben atanemi tuğanı Kıymetlerim, cana benim komandam, dalam Najat Tuğra, benim hukam lektaşlar rahmatına ve kansaçlarım, akalarım, Rasul, Suyun, Uluk, benim spor kulüp liga dostlarım, Hasan Aka, Skeda rahmat, Anan, Damir Ağay, Bandırmışlar rahmat, Yeliska, benim dostum, Talgat Tasım Adakçım rahmat, Taşı,
Barcağınızlara çok rahmet. Bu değişim sizler için, bu ne için ötedelenimiz. Sportluğu başladı. Bunlar 34'e geldi. Yemin, buradan bir kolay olsa çoğu organizasyonlarda görüyoruz.